Yebo mad na yebo me mad ya me ma no binom pe engo ebi mo som penwo ti ye wia na say yabo me ma chance na ma chance ti edi kosi wono ma na no to konwa so wia ye wo say ma no ebi wono ma no pengo de ya obedi ngo de ye sa Yakwa wo horo ba yire no hono ye yibi tu nsuo no nti woni a wo kofa eye ba na wa kofa nti ye mi di me ba wo ba na be ma wo ba wo ba me pe me ma mi ru ma mi Fra de de yo ba nti ye ko nsuo mo no ba yire na eja no hono wa be kwa kofa bi aba na wa kofa ye na de sa ba na no ma ni nsuo ne na de ma enye se bia oya ya lefo ana se bia wo problem odi problem bia eye nhira na wako adan amamere muade efe ene ma ye ja ye ni ti a nsuo kwala ntimento no because ye tete ade a ewo ho dada enye nne na ye be ye eye tete ade but na ai say ye de ashola ma ye ja sa na ma we nyina na ye ho kire ye first akwara ya la wotete aha bakwara na wahwere ne ho ato no but ene ye de bibia kwaye asofosem ahweresem no se we ni ya bo sa na omo beka ya ma we ya giant na nsuo ni nyina ka ho enya abosomsom o se bible kra kan se fa kasa de makaiza na fa nyankopon ni nyina ye ade ya nyankopon ye den eye enti enya abosomsem eya amammere ene amanne ye na ye de kai na nanom a wo ma ye de wo mokọ enti wo ba ha no ma wutimi nya nhira ebi kura ba ha no onikunu obefiri ba ide ya se obekọ no wonyakunu na nanom bie kwan ma no e ma ni nyakunu omnyakunu wo baba ide ase wonikunu na sese toya o ma ye wudi bi nsuo we ya o ma kwasa nyina wonum bia eye ba ne awa nsuo a eda kuroma ye frɛ ne Mesidan afia afia wa ye ba kan ne ye muye wode kodan na sese ya muna ha iwo yale ana bibi hawo o sasa nsuo bi na no ma dia na me yale o mami nya ho odena meto obebie kwan ama bi na yakosa besi he to beti ma se bia amamere efe enti ma mu ji ya san ko fa sa atete niema na ebe boa ye pa sese sa atete niema na ye genti niema asesa ese nsuo ntoni mmire sese ye nim pabre na ye nim sitobre because niema na asesa niema bi a ye ja akire die sa ena ma na ye bre bebre no first ni pa ya le kakra bi onya ho odan because ya je niema di nti wonu nsuo ahoto ena ya kasa atie nsuo no kra nti ya nom kra ho odin bi anim obeti nsuo ye oda ho edin na wowo beti wowo bibi enam say ya to na kwani nti no ena ye pe no kra ebere enti toy mu beti ya di bayere ni bi o mu ni to no ya di bi de bi re na min taw obi ana so waji ma di bayere ni bi di to so ka Madi. Oh, di bayere. Ada usura na. Aya mamele. Di to di abano. Munya niska. Ana be niska. Ani nyini nche. Ani nyini nche. Dabi. Esa. Amamra de Enyeska Baby, zabana bior
Ebe yesika ene ahoɔdene ene nkwatente enti yesan kɔfa tete niema na ebeboa ya first ana niema bi wo wiase na korofo ni wiase wonim sa first na ni kwasura ade wobetima gya awade ato abonten wusuro oboba abefa anso na ehwe obotom kro mu di entia niema bi a ya to akone no nti ye bele eti me san kɔfa tete niema na ye ho beto ye faka me ma de sister na Mesidan Hene ni nuaba yo na say this prekope Mesidan na Mesidan ye na so di mfumo abi ma ode na no di sebate na imbe ne de efe na wa ya adie pa ye nipa ba ya na wa ye no yesere nyame se wo ma ne nkwatenten na won san ye bi pranka ho ye nim se nyame so nti obeye bi aka na wa ye bi aka bebre fefefe ye so ye da masifa ya mi shiram inshallah Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na aka akire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo obetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no